Potisnute emocije su jedan od najvećih i najvažnijih uzroka zdravstvenih problema, nastanka bolesti, pogotovo hroničnih bolesti današnjice. Ali ne samo to. Potisnute emocije su jedan od najvažnijih uzroka svih drugih problema u ostalim delovima života, u odnosima, bilo bračnim, porodičnim, ljubavnim odnosima, zatim u poslu, u financijama, za financijski prosperitet, uspeh u poslu. Uvek je kao jedna od najvećih prepreka su upravo te potisnute emocije. Šta su potisnute emocije? Najjednostavnije objašnjeno, potisnute emocije su nešto što mi doživimo u mladosti i još više u detinjstvu, i to u ranom detinjstvu, i onda dete kada to doživi iz nekih razloga ne može da ispolji emocije, ne može da reaguje. Da li je to strah, ljutnja, tuga, kako je da je, ili uvek često im ta mešavina emocija, i onda se to negde gomila, ali se gomila u telu. Sa emocijama je povezana i neka misao, znači kad se dete uplaši, možda prostoruje kroz glavu misao, život je strašan, ili muškarci su ovakvi, žene su onakve. I to je taj skript koji posle kažemo promeni svoj mindset ili programiraj tvoj mindset na uspeh. To su ti destruktivni stavovi ili destruktivna ubeđenja koja nisu uvek destruktivna, nekad pomognu. Znači možda u tom momentu kad se to nešto desilo opasno, onda je taj neki stav bio koristan, znači to je kao jedan zaštitni mehanizam, ali dalje u životu nakon 30 ili 40 godina taj stav, ako se primenjuje na sve situacije, onda on je u stvari destruktivan. Zato nema pozitivnih i negativnih stavova. Nekad su destruktivni, nekad su konstruktivni. Jedan isti stav možda bude konstruktivan i destruktivan. Sad to je povezano sve sa emocijama. I da bi se došlo do zdravlja, da bi se došlo do prosperiteta, uspeha, na tom putu trebaju da se reše te duboke blokade i da se otkriju te potisnute emocije. Jer one su kao jedan teret. Mnogi ljudi uopšte nemaju pojma da nose toliki balast tih potisnutih emocija. To je jedan emocionalni balast. Kao ruksakom nose to stalno. Kako se osloboditi potisnutih emocija? Možda ste vi sve ovo već čuli. Jedna od velikih zabluda ljudi je što misle ako znaju, imaju informaciju, da imaju rešenje. Pazite, znanje je ako to primenjujete. Ako ste samo čuli ovo da postoje emocije, i da, postoje potisnute emocije, ali stvar je kako se njih osloboditi, kako doći do tih blokada. Jedna od stvari koje možete sami da uradite je veoma bitna, a to su razne tehnike disanja. I postoje jednostavne tehnike disanja koje možete sami da upotrebljavate. Ali se tu radi o svesnom disanju. Svesno disanje je najjednostavnija moguća stvar na svetu, a ipak mnogo teška, jer što je nešto jednostavnije, to ljudima nekako teže da primene i teže da shvate da to nešto možda im pomogne. Jedna od stvari, znači, da usmerite pažnju na disanje. Oči mogu biti otvorene ili zatvorene. Da udahnete kroz nos i da vučete, znači, skroz disanje dole, do stomaka, do trbuha, i onda polako izdišete. Znači, ovo je najjednostavnije objašnjenje jednog disanja. Možete naći razne tehnike i vođstvo za te tehnike, ali poenta je počnite sa nečim jednostavnim. To je počnite sa nečim još jednostavnim, a to je svesno disanje, da posmatrate svoje disanje onako kakvo vam je u svakodnevici. Vidite, mnogi ljudi dišu baš puno plitko. Znači da posmatrate to disanje svoje, kakvo i daje, da ga prvo ne menjate, a posle možete da idete na ovo što sam rekla, da svesno udah, izdah. Vidjet ćete da samo za par minuta, pa na početku i neka i 1 minut, da se odmah nešto promeni, da vam možda brige ne izgledaju tako velike ili zavisi čemu se radi, ali nešto se malo promeni u svesnosti kroz to svesno disanje. Sada, još nešto veoma bitno što može da vam pomogne da se oslobodite potisnutih emocija, to je integrativno disanje.
Ja ovdje ne mogu da ga objasnim, možete pogledati video za integrativno disanje, to možete raditi i sami ako se prvo obučite za to. To ja radim na svojim seminarima, to je nešto što je pravi eliksir za detoks tela, uma, duha, za zdravlje. I da, još nešto da kažem u vezi nastanka bolesti i u vezi potisnutih emocija. Može da se čuje da je ishrana jedan presudan faktor za nastanak, pogotovo hroničnih bolesti. Što se tiče visokog pritiska, znači raznih problema sa štitnom žlezdom i mnogo drugih, da je ishrana najbitnija. Pazite, ishrana je bitna i to je veoma bitna. I možete pogledati ljude kojima je pomoglo na putu njihovog izlečenja promjena prehrane. Dosta se priča o sirovoj hrani u zadnje vreme i to je sve super. Imate na stotine možda izveštaja, ako vidite po internetu, ako ne i hiljade, ako to potražite da to ljudima pomoglo. Ali radi se o tome da mnogi znaju da to možda im pomogne. Da li sirova ishrana ili neki drugi tip zdrave ishrane koje misle da je za njih dobar. Ali ne mogu da krenu u to zbog emocija, zbog potisnutih emocija. Na koliko ljudi je ta hrana pomogla ili neki specifičan način ishrane, na toliko ljudi i nije pomogla u smislu jer ne mogu ni da počnu. Oni kažu znam da je tako, ali ne mogu. Šta je to što ih vuče dole? Što ne mogu da naprave promjenu stila života? Emocija. Potisnute emocije i naravno ti programi, što smo rekli, koji su povezani sa emocijama. Zato je ulogu sebe, raditi na sebi i raditi na tome da se oslobodite tovara potisnutih emocija, je ujedno ulazite u jedan novi stil života, u navike, možete da promenite svoje navike i sl. To je jedan od načina kako da izađete iz zdravstvenih problema kao i svih ostalih problema. Što se tiče konkretno za zdravstvene probleme, tu pogledajte još jedan video, drugi, gde ja imam zaista razrađeni način za isceljenje.